gori itano ku rugo wa Derek Ahabyona n'izindi na ku rugo wa Susan Ryamhachi hamwe na Elias Tukashabaruhanga nizo zahwera timu y'ompira gw'ebigere ya company ya Vision Group kugwa kikaza na timu ya Mbarara Corporate Club hagori ahari 10 omuzano gwo kwegeza Barikwetebeekanisiza empaka ezama company gambara timu enezero Mbarara Guest Band, Vision Group, MCC hamwe na Kids Planet uruharo nizo zahitabo mu mpakeze zizo barumwe ezambara Mini Corporate League kandi abandi bazana timu ya Guest Band yasingwa ba MCC ahagora umushanjo hari mukaga tuning up team za Mbarara Corporate League itukuza kuzana 21st onguza kuba mu rundo rw'umushanjo mwaka bwona teams are very prepared, of course already to know teams in shanjo konka this was just a mean twashimira munonge izoba twawastinga over 4 corporate clubs zukuzana n'ompira gwabo barimo nibe preparing their outing of August ebineza kutandika hombe yobutari bwahare abantu bashemererwa abantu bakire idea y'ekice cya TAF building a confidence, building abana, building a talent y'abana bato na n'abakuru to next season babagiye kuzo corporate league we shall compete with them. Round ya mushanjo empaka zama company gambara neija kubaho ebirabiro na chumwe byo kwezo kwa hacayika ceka omakuragandi timu y'abakozi b'ekitongore cy'amataka ahabwitaje ryambara basingire batahi babo abitaje rya jinja ahagori ibera haryemwe omuzano gwo mukago guzanirwa hacaye intare omurmbara abarukura kitongore eki nibagira ngo kibaretire kufitaho muzanogo no kwenda kutekaho bumwe hagati y'abakozi babo Doram Edwin na Fatma Nagudi ahabwa TV West Agacencwire.